Kao glavno jelo, glava. Srđan Vuletić, režiser. Dobar dan, zovem se Srđan Vuletić, imam 34 godine, 94 kile i volim domaću bosansku kuhinju. Nadimak glava, po kojem me svi uglavnom i znaju, sam dobio kao dijete. Ne znam šta je tačan konkretan razlog bio. Ja mislim da je bila vjerovatno disproporcija između veličine glave i ostatka tijela sa jedne strane. Međutim, ja sam bio malo u tom enciklopedijskom fazonu kad sam bio dijete, tako da je mogao mi je čovjek postaviti bilo koje pitanje, ja bi uglavnom davao tačan odgovor. Ja krećem od toga da baviti se filmom, u stvari biti stvarno istin do kraja i prema sebi i prema drugima oko sebe. Znači, kad sam ja krenuo u nešto što se zove raditi film, ja nisam mogao da krećem sa temama koje ne poznajem. Znači, ja sam morao ići u film samo sa onim što znam. Ja volim da kažem da ja stvarno ne znam kako izgleda dići se u 5 ujutru da bi čovjek pomuzao kravu. To jednostavno nije moj život. Ja mogu da naučim i taj život ako mi bude trebao, ali sam se bavio do sada samo onim što znam, a to je ulica, to je uglavnom Sarajevo, život između nebodera, život koji se zove gradski život. Ja nemam nikakvih principa. Meni dođe treba i kaže mi složi mi ga. I ja ga složim. Sabahudin Marupa je meni dužan 50.000 maraka. Morao bi u 50 ljudi da nađem 50.000 maraka. Dobit ćeš bare vratiš dug. Nema više gospodje u Sarajevu. Ja se trudim da u stvari da uvedem taj urbani neki stil ili ne znam šta, ili makar urbanu tematiku, nešto zove bosansko-hercegovačka kinematografija i da postane sastavni dio te kinematografije, jer smatram da su moji filmovi ipak na kraju, ipak dio bosansko-hercegovačke kinematografije, da ni na koji način ne iskaču iz nje. Ja mislim da je pitanje alternative u filmu se može u stvari promatrati na ovaj način. Mislim da se mora promatrati na nivou jedne države i na nečemu što jeste oficijalna kultura te date konkretne države i tek u odnosu na nju se pravi nešto zove alternativna kultura. Tako da alternativna scena u Iranu je nešto totalno drugačije od alternativne scene u Francuskoj i da sad ne raspredamo o tome. Šta hoću da kažem? Mi u Bosni i Hercegovini filmadžije imamo sjajnu mogućnost da u stvari da izgradimo oficijalnu kulturu u startu koja je na neki način pod navodnicima alternativna. I mislim da je ta šansa, ako se ne iskoristi, da će to biti stvarno loše. Kad kažem u našem širem okruženju ili užem okruženju imamo jedan sjajan primjer Slovenije iz 80-ih godina kad su umjetnici preuzeli stvar u svoje ruke i potpuno nešto što je bilo nezamislivo da postane oficijalna kultura, postala je oficijalna kultura, tako da kad se govorilo o Sloveniji, prva asocijacija su bili Laibach, Irvin, Nove Slovenske Kunst i kao takvi Slovenci su užasno prosperirali sa tom stvarno istinitom umjetnošću u Evropi i svijetu. Naravno i kod njih su kasnije mediokriteti došli na vlast i kulturnu vlast, tako da je to sve malo sklonjeno u stranu, ali mislim da je taj prostor i način kako su oni iskoristili svoj prostor je put koji je pred nama ovdje u Bosni i Hercegovini, jer gotovo u ogromnoj većini, 95% ljudi koji se bave filmom ne dolaze iz tog miljeja oficijalne kulture, već dolaze iz nekog miljeja, radi stvarno zaista ono što smatraš da treba da radiš i radi na najbolji mogući način da pomogneš svima oko sebe, a ne da se obogatiš. Mene u suštini interesuju problemi koji su univerzalni. Znači, interesuju me problemi koji se mogu svesti na neki arhetipski model koji postoji od kako postoji ljudski rod, znači odnos čovjeka prema sudbini, njegova pozicija u svijetu, znači temeljna pitanja. Mislim da tražim da se priča može svesti na neka od temeljnih pitanja i to je neki prvi uslov. Ja mislim da umjetnika apsolutno određuje mjesto gdje on živi na isti način na koji on redefinira to mjesto u kojem on živi i mislim da je to vrlo uzajamno dinamičan proces, barem takav bi trebao biti. I mislim da umjetnik na neki način u svakom trenutku mora da bude svjestan da se okolina u kojoj on živi uvlači u njegove radove, htio to ili ne. Znači, mislim da bi bilo bolje za umjetnika
znati, prepoznati kako funkcionira taj proces da bi ga kontrolirao, nego da mu se to dešava ono proizvoljno, da mu se uvlači sredina mimo njegovog znanja. To što su sada porasla očekivanja od svakog bosanskog filma, mislim da nije loše, jer to je u stvari impliciralo da tu navijačku publiku, da oni u stvari žele da mi pobjedimo. A ne radi se u stvari u suštini o tome, radi se o tome da ti napraviš film koji je dobar i da budeš sretan s tim filmom i da taj film nađe neku svoju publiku i stvar je okej. Znači, to što neko dobije nagradu na nekom festivalu još uvijek ne mora znaći da je film dobar i obran, to dolazi do vrlo kompleksnih analiza koje se mogu raditi samo iznutra, iz pozicije ljudi koji su u tom poslu. Mislim znači da je to dvosjekli mač, ta navijačka publika. Sa jedne strane super što ljudi očekuju jer žele, ipak u Bosni ljudi hoće da se raduju, hoće da budu pobjednici, a sa druge strane postoji nekad nešto što zovu nerealna očekivanja. Stav prema muzici se mora imati. Sada, ja sam naučio da je moj privatni stav o muzici povremeno možda preradikalan za ono što radim u svojim radovima, tako da sam morao da se povlačim i da činim ustupke, shvatajući da koristim muziku u stvari samo u interesu filma, a ne u stvari promocije nekog svog stila. Filmski citat je potpuno legitimna filmska figura koju reditelj koristi, pogotovo sad u postmoderni, da bi u stvari unaprijedio svoj materijal u određenom pravcu kojeg želi. Ali je vrlo važno imati kontrolu nad kontekstom, značenjima i osobinama originala iz kojeg se citat uzma. Hop, Skip and Jump je kratki film, znaš. Ja kad sam radio kratki film, znao sam da kao nešto što je lična karta moja za buduće duge projekte, da mora biti žestoka lična karta, da mora stvarno sadržavati neki zanimljiv DNK, da bi se taj DNK prepoznao u masi DNK-ova ostalih reditelja koji dolaze iz cijelog svijeta. I inače imam teoriju da kad se ulazi u kratki film, da se mora pretjerivati u nekom pravcu. U priči koja je bila između muškarca i žene sa suprotnih strana, ja sam smatrao da moram tu priču dovesti u neki radikalni kraj. A vidio sam da radikalni kraj nijedne vrste koji je zatvoren i daje neku kao logičnu, idejnu, artikuliranu rečenicu kao svoje ishodište nije dobra za moj film. Tako da sam krenuo u pravljenje nekog potpuno otvorenog, a u stvari jedinog logičnog kraja, ali koji u suštini ima nešto od moje filozofije, barem trenutne, a to je nešto dosta blisko hippie filozofiji. Stvarno mora sve cvijeće cvjetati.